Samla lut ka badang khan Nam Karta ka Elad Shylla ka bana ka Shnong Cleariat is Giant Hills District ka layora ya ka nam lahduh haka jingiakhun karate martial arts haka lempung jong ka 7th National Level Open Invitational Tulu Nadu Karate Championship arhajar arpusan Blapanlong ha Udia Vara Grama Panchat Stadium Karnataka. But they hakani karansan balakan tiuru ya kani ka samla shagawai pat ka kerdan kata kala yo pat hagawai pat ka belt. But nalor kani kala raru buntli ki trophy bat ki medal hagi lempung ya kun baper. Ka Elad Shylla ka di ka kun jengkong treaty Shylla bat ukpa jongka uba foresting lengdo. Kala sedang banyalek kai karate na ka por bagadang don khatwais nam karta haka ba kala yo ka jinghi kai bapaka naka school baka puli ka Bhagwan Sri Satya Sai Vidya Kendra EM chukade Karnataka bat kala yo ru kalat man penpau perthaya ka sap haki rinsan baper haki jingiakhun karate martial arts bat kala yo ra bontali ki trophy bat ki medals ru haki academic sports and games bala penlong ha school. Menta ketika samla Elad Shylla kadang puli haka Government College for Girls Balmata Mangalaru bar haka rensanya kun martial arts bala penlong dakani ka college ru men haka arpu arturik unaibing arhajar arpusau ka Elad Shylla kalara ya ka nam lahduh bat kala Khur ya ka trophy bat ka medal kala ongru badailing ba ka jingiakhun unong hikai u Dr. P. Ananta Krishna Bhatt bat u coach jongka u Santosh Kumar bakla laman poi shidu ka kerdan national level komtana kaliang kani ka samla ka aga jing khuble ya baro kinong hikai ki ba jukarshan ya ka ya u coach u ba aga jing hikai ya ka bat ka aga jing khuble ru ya ka kame u khupa ki ba yeng ki ba hasam ki ba jupan chlor bat aiman sem ya ka man ka por bat ka pan pawru bakadan ka jing angnot bat ka jing trang bakanang poi shu shaki wei pat ki kerdan ki ba kham chlor kiba shadow ka international level lengba ka jingyarap lang ka sarkar jong ka jila Meghalaya ru lengba ka tanat sports ukpa jong ka samla Elad Shylla uba foresting lengdo ulong ba kani ka kun jong u ka ba puli hakate ka school kalayo ai shisha ka jinghi kai ka ba paka na ka school namar ka ni ka school kamshem la ai jinghi kai ki khanna ta ha ka jingnang jing stan ha ka puli puthi hanrai ka ai ru ha ki khanna e ki jinghi kai kilan mat na ka banta ka koit ka khia jong ki khanna bat kalayo ru ki jinghi kai jele kai karate lengba u coach uba na ka te ka school hi ulapan pa guding sngongu ya coach padya kinong hikai haga juga por uba efling do wei na kinong shnong jong ka cleariat is upo ka jingkar pahan bat kami lenti baki nong shnong jong ka cleariat is ki he jong ka nat sport bakin wan ban ai man sem lam ya ka ban ai jing sneng jing kraw ya ka khun jong u bakan yo ru galat bakan mi khmat na ka jila jong ka Meghalaya bakan yo ru galat ban mi khmat na ka ri India ukar pat ya ka district sports officer jong ka East Giant Hills District bakan wan ban ai man sem lam ban ai ya jing sneng jing kraw bat ru ban ai ki lat jing ya ram kum ka lat ka lenti kat bala na kaliang ka tanat sports ban kan tiu shu ya ka khun jong u ka Elad Shylla someone I could call the one. You're gonna be my only. I can see that you were watching. I'ma make you fall in love. Just step back and watch me work, daddy. Watch me while I work. Yeah, now let me do my work, daddy. Watch me while I work, daddy. Tell me that you want it. I've been waiting on it. You've been last nigga. Baby, come get it. Yeah, baby, come get it. You know I've been waiting. Wanna feel it while I feel it. You know you're taking too long. Body's low. Before you know. Good to go. I'm ready now. I'm on the floor. Nga bertali Elad Shylla nga chunonga Cleariat is Giant Hills nga sedangkan ni karate dola cha Karnataka podang class 6 of
hadu kata le dan continue ba ka classic som every yo lai hadu competition kam di practice to dang man beginner si kam chole manapoi class 9 no e chance seringa yo lai hadu competition te mandala hate por class 9 no la hadu state level competition kam chole class 10 le kate first PU 11 layo hadu national level wa support usaringa wa training wina nga kate hadu class 6 hadu class 10 pure Bhagwan Shri Satya Sai Vidya Kendra Chokadi class 11 sedang government PU college for girls Balmata Mangalore kamjole ekuble ya yitu no hikai wa support inga you coach nga wa training wa support inga ate ibe pa yonga yijung isem yonga wa imsen nga yo ku cho chakmat kate ekuble ya yuto sir Dr. P Ananta Krishna Bhatt wa support inga ekuble le you coach yonga pertudu Santosh Kumar wa imsen support inga yo ku cho chakmat hakarate nga kam pa yung Elad Shylla ini kon yung nga to la school ko po chokadi ko emhitai ko school la pertujo ko Sri Bhagwan Sai Satya Sai te ini school to do jinghikai egi andre egi la egi jinghikai physical activities yo ko te jinghikai karate gu do ya skai de coach school में चेम भी उतो नि कोन्योंगा एंटलेन रोस के वो उलाय सकमत नुकुंता गनी का martial arts वो मन करते nga sa kmen ong wa langba ki jingira yung ki coach wa the emerson u training yung Elad u ku coach kmat ngani yung martial arts sa kmen ong wa ndo upor wala ka upper primary schools, the higher secondary schools, the train ka po school coach ki rajo lai chembanta ko ki district level su em po Karnataka the chemgi to man ko man wa em talent no banta ni ka martial arts the haden wo the pendep class 10 haden wo the matric the la class ko cha balmata wo em po Mangalore kata to kerpang do nung beta ki kenthai bolai kelas itu to yung ka school government telumba ki jingchania yung Dr. Bhat win ki he wo emapo Karnataka wa pai yagi college ki school the chemu to konanga to em go talent ko you compete sedok ki state level ni ki national level Dangani por de ubnai February lai contest ka po Udupi district ko am po Karnataka da hetela the one was khamat da yo bini prize de yo bini medal kam da yo bini da punyo khamat ini da ngakam pa ka dabin siango di coach wa de jing kai ka what ala da em ga jing lai class la pura pitit go lai training pitit go ni martial arts the unity I kam ginong chong chinong yung ga cleared is Jaitia Hills ki sports ki he yung ga sports authority go to upai ki pungku bunsan ni ni district to dang poila go egi jingira jingsneng jikro igani ga khonyonga ka Elad yo go view lai present yo ka state yongi state Meghalaya yo go view lai present yo ka re India hi yong Euro langba ga is Jaitia Hills the korpat yo ki district sports officer we gi jing sneng jikro gi jingira kat ku ye ga ka diam ga yong ki nga kam pa yong ga Elad ekuble la yegi prashno protha yegi loki jo yegi we majar na jingai chiru ki students ku pure chapo Karnataka la ekuble la